lah. Nyo. Hingga nasi sisale, kadi mo lebu ka. Menyokah kan tulis berarti uronyo, berarti dia menerima body. Sode body. Yang pek pegat nan las. Jadi nyo pura yang kakak tulis. Ini orang kang dia. Lai tham nam tham. Jika pegawai kah bengkel orang yang pak tulis dah maju jaya dah. Umuku Madura. Yo ada di nom nyo kakak cek kat tulis ai dia kampung macet. Wa pre mo be ko cek tok pre. Pakai serai ka kalau kape tu. Kak anggap lu juga ko ka. Kali ku pegah bagi cik, pek kat tulis lah tom ka pegah dana sama lah tom ngelung go. Pek ka pubrok nan lung. Anjir apa lah. Body dia je. Pek ka pubrok lah. Haji kat tulis long ka ulah kau. Kau pek tu ha. Man betul yang ngomong dia. Bicara sikit pelenya kan kita bicara sikit. Menerima body sana yang baik pakai lah yang hak mendelung lah lo nak dia kemele buat buka urusan tadi tak buka urusan nikah orang lo pada ni kalau buka lo nak pergi pakai kontrol kan betul lom thay lah nak tulis lah hanya di ye lang baik kat tulis lah hatom lah body apa tapi benar bukan lah kena lah po kalah body. Yang baik. Ni sebetulnya hanjut lah kayo. Iban hanjut. Tak boleh. Kan, nanti lu pegah. Wah, dia aku pegah tiga keluarga bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lau. Kalau dah dah. Pegah di mana lah. Bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lau. Betul. Ibu muka madurang. Okey, pegah. Alin bang galak kena. Alih anak kau. Yang sewa lah lo.